Baholi betenkholo bahlangane ngemthandazo ukudvudvuta imindeni lahlekelwe nalaba labasinze kuletikhula njengoba leminye imindeni isathatha inini tayo. Kusenjalo laba yamatidvuta ngekuthi batawukhona kungcwaba emalunga emndeni wabo. Hulumende uthi tikhukhula titsikamete abantu labatinkulungwane letilikhulu nemashumi lasithupha nesiphohlongo. As we speak today, not the 448 people have lost their lives. 16,672 households do not have houses today. They've been left homeless. 116,708 people have been affected. Bosoma business bathi bantu labangetulu kwetinkulungwane bakakhona kwemsebenzini kusukela Lesifundza sikhahlametwe tikhukhula. I just want to mention to you just the southern basin between the harbor and Toyota and the breweries in that area and Umlazi area. 45 to 60,000 people are not working right now for the last week. Kuthunyelwe emacembu ukuthi ungathani kutakula abantu betindzabeni letehlukene talesifundza. I-IFP yenelubito lokuthi kube nekubumbana njengoba lesifundza sisalulama kulenhlekelele.